تاجیکستان سرزمین معجزه هاست. مکانی که هر گوشش حیرت بیننده را می افزاید. خوشحالی غیر عادی را در نهاد تولید می سازد. روح انسان را به فکر غوطه‌ور می نماید. این زیبایی چگونه تولید شده است؟ این معجزه را طبیعت چطور به وجود آورده؟ درختان و نهالانی که قعر سنگ را شکافته سر بیرون کردند، با کدام قوت و اراده زندگی را به جلوه می آورند؟ آیا این تنها قدرت طبیعت است یا هم دیگر فهمی حیرت انگیزی که به هر گوشه تاجیکستان زینت بخشیده؟ صدها چنین معجزه هایی هستند که هوش انسان را می ربایند. هفت کول یکی از آن معجزه هاست که نه تنها با زیباییش بیننده را تسخیر می کند، بلکه با ده ها معما در عمق خود کس را به فکر غوطه‌ور می سازد. کوههای فان قسمت بلندترین قطارکوه زرافشان شناخته شده است. این کوهها عادی نیستند. چنان آفریده شدند که از روی تصویر به واقعی بودنش شبهه پیدا می شود. گویا ماهرترین و با استعدادترین رسام چنین قلعه‌های نازنین را روی اوراق به تصویر درآورده. اما وقتی از نزدیک این قلعه‌ها را می بینید و تماشا می کنید، به خود می اندیشید که طبیعت چه توانی در آفریدن زیبایی ها داشته است. قلعه‌های بلند قریب تمام سال برف پوشند. در نشیبی آنها پیریخ‌های نچندان کلان، ایمد، چمترغه و غیره موجودند. در همین منطقه زیبای دیور بیش از 30 کولی دارای آب شفاف و سرد موجود است که از قلعه‌های بلند برفپوش کوهی سرچشمه می‌گیرند. در میان آنها 7 کول که با نام 7 نازنین شینگ مشهور است، با خصوصیت‌های خاص و نادر خود فرق می‌کند. هفت کول макони ҷойгиршавӣ шаҳри панҷакин, қаторкӯҳи зарафшон, ҳудуди ҷамоати деҳоти шинг. азорчашма, марғузор, хурдак, нофин, ҳушёр, соя ва мижгон бо ин тартиби номгузорӣ ҳафт кулро ташкил медиҳанд. мавқеи ҷойгиршавӣ аз сатҳи бар дар баландии аз 1598 метр то 2400 метр. фарқи баланди байни кулҳои мижгон ва ҳазорчашма 802 метр мебошад. масофа аз кули мижгон то ҳазорчашма тақрибан 20 километрро ташкил медиҳад. ҳарорати ҳаво дар фасли тобистон 10-20 дараҷа гарм шуда, дар фасли зимистон хунукӣ ба 15-25 дараҷа мерасад. мо дар хусуси кӯлҳое ки дар дарёчаи шинг ҷойгир шуданд, бо дар таърих, дар масалан сайёҳӣ ва дар илми ҷаҳонгардӣ ҳамчун 7 кӯл ё 7 нозанин пазируфта шуданд, сухан хоҳем гуфт. ва ин 7 кӯл яке аз натиҷаҳои мӯъҷизаи табиат, яъне ки 7 кӯл дар натиҷаи ҳодисаҳои табиӣ ба вуқӯъ омадааст.
ҳар як мӯъҷизаи табиат бо ба вуқӯъ омадани ҳодисаҳои табиӣ ба вуҷуд меояд. 7 кӯл низ аз зумраи онҳост. ин кӯлҳои назаррабою диққатҷалбкунанда асрори зиёдеро дар худ маҳфуз доштаанд. аввалин андешае ки дар зеҳни бинанда тавлид мешавад шояд ин бошад ки чӣ тавр ин кӯлҳо паҳлӯи ҳам ба вуҷуд омаданд. чаро як кӯли калон нею 7 кӯл инҷо тавлид шуд? чӣ сеҳру асроре дар пайдоиши ин кӯлҳои нозанин ноҳуфтааст? дар асоси пайдоиши ҳамин гуна саволҳо ривоятҳо ба вуҷуд меоянд ки дар мавриди 7 кӯл низ ривояте мавҷуд аст. аз ривоятҳои мардумӣ омадааст ки замоне дар ин дараи афсонавию пурасрор оҳангаре зиндагӣ мекард. ин оҳангари моҳиру тавоно соҳиби 7 духтари нозанин буд. духтарон яке аз дигаре дилработар буданд. рӯзе ҳокими ин мулк ки гоҳ гоҳ дар ин гирду атроф ба шикор машғул мешуд, духтари хурдии оҳангарро дида мафтун мешавад. барои соҳиб шудан ба ин паричеҳраи нозанин дари хонаи оҳангар барои хостгорӣ меояд. ман ба нияти хайр ба хонаи шумо омадам ва бовар дорам ки шумо маро рад намекунед, чун ман ҳокими ин мулкам. ман ба нияти хайри шумо розӣ ҳастам. фақат як бор розигии духтарамро пурсидан лозим. хуб, майлаш, ӯро ҷеҳ занед. миҷгон, духтарам, ба назди мо биё. вале худи духтар ба ҳеҷ ваҷ намехост ки ҳамсари ин марди пир гардад. аммо яку якбора ҷавоби рад доданро нишонаи беэҳтиромӣ ба падар дониста дар назди хостгорон шарте мегузорад ва худро бовар мекунонад ки ҳокими пир аз уҳдаи иҷрои шарташ баромада наметавонад. ман ба гуфтаҳоят розиам. ӯ ҳақ дорад. вале кор аз ҳудуди интизор берун рафт. ҳокими солхӯрдае ки девонавор ошиқи шайдои духтар буд, гӯё аз нерӯи ишқ болу пар гирифта буд. шарти гузоштаи духтари оҳангарро дар зарфи 40 рӯз ба ҷо оварда як қасри зебои тиллоие бунёд намуд. духтари ҷавон аз кори пири тавонгари ҳоким сахт андӯҳгин гашт ва чораи дигар наёфт ва дар рӯзи тӯй бо либоси арӯсӣ аз боми қаср худро ба замин меафканаду орзуҳои нотамоми ҷавониашро ба хок мебарад. баъди чанде дар макони афтодаи духтар кӯли мижгон пайдо шуда кӯлҳои дигар бошанд аз оби дидагони хоҳарони ӯ ба вуҷуд омаданд. маълум аст ки чунин ривоятҳо яку якбора пайдо намешаванд ва паҳн гаштанашон ҳам шояд ҳикматҳое дошта бошад. инсон бо шунидани чунин қиссаҳо эҳсос мекунад ки гӯё ҳар мавҷи об, ҳар санги соҳил, ҳар бутаи назди кӯлҳо, ҳар рексанге ки инҷо мушоҳида мешавад сухане, андешае ё ишорае дар дил доранд. ривоятҳо ба мо меомӯзанд ки ҳар гӯшаи ин водӣ хотираи садсолаҳоро дар худ нигоҳ доштааст ва кас бояд ба хотири ҳифзи решаҳои худ онро дарк намояд
و طبیعت را احترام کند. روایتی را که درباره 7 کل شنیدیم تنها یک روایت نیست، بلکه 7 اشاره از گذشته، 7 رمز مهر و درد، زیبایی و عرفان است. اما باز هم سوال به میان می آید که این روایت ها در معرفی نمودن موضوع های جالب طبیعت چه نقش می گذارند و تولید آنها برای مردم چه اهمیت دارد؟ هر یک مثلا روایتی که گفته می شود در اساس یک واقعیت گفته می شود. اصلا ساکنان محل حق دارند که برای جالبیت همین مثلا واقعیت یک داستان خود، حکایه‌ای که بر همون تا آنها شنیدن به خاطری که نمیرد، برای حفظ همون داستان و روایت حق دارن اینها را گویند. اصلا این یگان جایی نیست که ما نگوییم، نگویند، این دروغ است. اصلا ما دروغ گفته نمیتوانیم، چون که شاید همون واقعیت در اطراف همون به وجود آمد ولی در مرور زمان به همون 7 کول ربط داده. بسیاری از حادثه هایی هستند که در طبیعت تاجیکستان با 40 دختران، با 7 دختران، 7 برادران، با اینها ربط دارند. از آن جمله 7 کول هم همین. وقتی از بلندی به این قلعه دلکش می‌نگرید، تعجب بیشتر می‌شود. در میان 2 کوه بزرگ سنگپوش، 7 کل با رنگ‌های جذاب و تصویرهای منقش جلوه می‌دهند. جوهر نیستند، اما مثل 7 آینه‌ای که در دل سنگ نورهای خورشید را عکس نمایی می‌کنند، می‌درخشند. مشاهده آن احساس گوارایی را در دل تولید می سازد و کس به خود می اندیشد که طبیعت واقعاً توانسته است از حد تصور هم زیباتر باشد. از یک کل به کل دیگر آب جاری می شود ولی دیواری بین کلها کنده نمی گردد. چون این منظره های حیرت آور در این گوشه زیبای دیار بی حساب است. هر بیننده می خواهد درباره پیدایش این 7 نازنین معلومات داشته باشد. داند که تولید 7 کل در یک دره چگونه به وقوع آمده است. هفت کول آن چیزی طبیعی است، یعنی که نتیجه حادثه طبیعت 7 کول را به وجود آورده است. در نتیجه فرو ریختن کوه‌ها، در نتیجه شاید زمین لرزه ها و لغزش مثلا قبط زمین و به وقوع آمده است. وقت از آنی که سد راه مجرا گرفته شد، آب جمع شد و سطح معین رفت، ولی باز وارد کوه شد. قبط سنگ ها و خرسنگ ها به دیگر جا رفت و آنجا هم به یک کول دیگر مبدل شد. یعنی که همون لغزش هایی که در قد همون وادی به وقوع آمدند، این کول را تشکیل کردند. یعنی این نتیجه حادثه طبیعت است. به نظر تاریخ شناسان، کولها در نتیجه لغزش کوه‌ها هنگام زمین لرزه به وجود آمدند. سپس بارشات و سیل سبب زیاد گشتن تعداد آنها شد. یعنی احتمال می رود که شاید در اول این کولها 1 یا 2 شماره را تشکیل می دادند، ولی آهسته آهسته به 7 کول تبدیل یافت و همین طور باقی ماند. ما اکنون بچه بودیم، بین کول
دوم و کول سیوم اینها کولها یک جایه بودند. اما آخر سالهای 80 از دهه و گوردره سیل فرامد. سیل فرامد و پیش کولهای بس از هم جدا کرد. و سطح آب کولها هم بلند شد. خصوصا کول هوشیار سطح آبش بلند شد. راهی که راه ماشینگردی که پیشتر لب کول بود زیبای ماند. نماز زیر آب ماند. ҳар як кӯл дар ин ҷо номҳои ба худ хос ва мувофиқ доранд. кӯли мижгон, кӯли соя, кӯли ҳушёр, кӯли нофин, кӯли хурдак, кӯли марғзор ва кӯли ҳазорчашма. ҳар кадоме зебоиҳои аз ҳамдигар фарқкунандаро соҳиб аст. ҳар кӯл оҳангу ранги худро дорад ки танҳо нафари табиатдӯст метавонад онро эҳсос намояд. кӯли аввал мижгон ном дорад. мижгон ҳам номи зебо аст ва ҳам зебоиро ифода мекунад. дарахтони атрофи кӯл бо рақси шохаҳои худ зебоии ин мавзеъро дучанд менамоянд. софии оби ин кӯл ва рангорангиаш диққати бинандаро бештар ҷалб мекунад. мувофиқи баъзе сарчашмаҳо кӯли мижгон вобаста ба вазъи боду ҳаво ранги бунафш, нилобӣ, сурх, кабуд ва дигар рангҳоро ба ҷило меорад. ин сарчашма аз садрангии кӯл ва лаҳза ба лаҳза зеботару ҷилоноктар шудани он дарак медиҳад. мижгон вақте ки офтоб мебарояд ҳамин саҳни кӯл болои кӯл як гӯша менамояд бунафш, як гӯша менамояд зард, як гӯша сурх, як гӯша қирмиз, як гӯшаи дигар. ҳамин рангҳои ҳархела дар вақти баромади офтоб метавонад. албатта касе ки вақти баромади офтоб дида бошад инҳои мебинад. ин ҳодисаи табиӣ аст ки онҳо рангҳои оби кӯлҳо аз умқи он, аз чуқурии он, аз ранги кӯҳ манша мегирад ва як ранги хосеро ба манзари мо, ба назари мо нишон медиҳад ки дар назари мо рангҳои дигар доранд. ин воқеияти ки дида метавонем. кӯли мижгон дарозии кӯл 750 метрро ташкил дода паҳноияш ба 67 метр мерасад. масоҳати сатҳи кӯл 0-5 километри мураббаъро ташкил медиҳад. кӯл дар баландии 1598 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. чуқурии ниҳоии кӯл 20 метр мебошад. ҳаҷми оби кӯл ба 0-158 миллион метри мукааб баробар мебошад. кӯли соя. соя унвон гирифтани кӯли дуюм бесабаб нест. субҳгоҳон баъд аз зуҳур намудани офтоби оламоро андаке нагузашта
кӯлро соязер мекунад. қуллаҳои баланди кӯҳсори сангпӯш кӯлро чунон ба оғӯш гирифтанд, ки хуршед низ гӯё бо эҳтиёт сар аз паси онҳо боло меорад. мардум миёни сангзори кӯҳистон дар талу теппаҳои сангпӯши шингдара манзил сохтаву онҷоро ҷойи истиқомат қарор доданд, вале шояд аз сабаби серсоя будани кӯли соя дар атрофи он манзил мушоҳида намешавад. вале бо вуҷуди серсоя будан ин кӯл низ ҷолибиятҳои ба худ хос дорад. кӯли соя. дарозии кӯл 420 метрро ташкил дода, паҳноияш ба 100 метр мерасад. масоҳати сатҳи кӯл 0 аз 1042 километри мураббаъро ташкил медиҳад. чуқурии ниҳоии кӯл 11 метр мебошад. кӯл дар баландии 1700 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ҳаҷми оби кӯл ба 0,144 миллион метри мукааб баробар мебошад. кӯли ҳушёр. ин кӯл дар бари кӯли соя ҷойгир аст. баҳорон дар ин ҷо гулҳои тару тоза рӯида атрофи кӯлро муаттар мегардонад. вале наворгирии мо ки дар фасли сармо буд, ҳанӯз ҳам он зебоӣ ва назокату тароват дида мешуд. дар ин баробар баъзе гиёҳҳои шифобахш аз ҷумла зирк низ дар ин ҷо мерӯяд. реша давонидани гулугиёҳ дар дили санг ва бисёр моҳиронаву хушҳолона сар баровардан аз қаъри сангпораҳо воқеан ҳушёриро нишон медиҳад ва шояд ба ҳамин хотир ин кӯл номи ҳушёрро ба худ касб карда. бутаҳои тару тоза, гиёҳҳои рангоранг, гулҳои кӯҳӣ ки бо андак вазидани насим ҷунбиш хӯрда рақси ҷолиберо дар назар намоён мекунанд, атрофи кӯлро боз ҳам зеботар ба ҷилва меоранд. ранги кӯли ҳушёр бо кабудии равшантар аз ранги кӯлҳои дигар тафовут дорад. кӯли ҳушёр. дарозии кӯл 770 метрро ташкил дода, паҳноияш ба 130 метр мерасад. масоҳати сатҳи кӯл 0 аз 100 10 километри мураббаъро ташкил медиҳад. кӯл дар баландии 1770 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. чуқурии ниҳоии кӯл 15 метр мебошад. ҳаҷми оби кӯл ба 0,173 миллион метри мукааб баробар мебошад.
کل نافین. کل نافین در میان قله‌های خاموش کوهی راز ناکشاده را میماند و گویا هر قطره آبش حکایه ناگفته خود را دارد. آب مصفای آن مثل آینه کبود آسمان می درخشد و سنگ‌های خرد قعر آن مثل جواهرات کوهی نمایان می شوند. جالبیت دیگری کل در آن است که گویا یک روز در یک هفته رنگش دیگر می شود. اول گلابی، بعد رنگ سرخ آرام را می گیرد و این شنیده ها به بیننده می فهماند که در اینجا چیز بیشتر از آب و سنگ وجود دارد. میگویند که همین دهه نافین قلعه‌اش هست. اونا باستانشناسا تحقیق کردگی زمان شوروی بعد اکنون همینجا آدمای زندگی میکردن. خب بین اینها چی نظام میشود و خلاص دست به کشتار میزنن. همین خون اومده با کل همراه شده باشد و از همینجا روزهای جمعه یک گوشه کلبه یا نصف کلبه سرخ میشده است، اما من به چشم نمیبینم. در بالا ابرهای سفید با آرامی حرکت میکنند و انعکاس آنها در روی آب چنان روشن است که فرق کردن آسمان اصلی از آسمانی که در آب تجسم یافته است دشوار می‌گردد. اینجا دل در حضور زیبایی که شرحش به زبان دشوار است آرام می‌گیرد. کل نافین дарозии кул 2750 метрро ташкил дода, паҳноияш ба 182 метр мерасад. масоҳати сатҳи кул 0,150 километри мураббаъро ташкил медиҳад. чуқрии ниҳоии кул 41,3 метр мебошад. кул дар баландии 1820 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. ҳаҷми оби кул ба 6 миллион метри мукааб баробар мебошад. کل خردک. کل خردک مثل ذره از زیبایی نادر در میان دره زیبا منظر شنگ پنهان است. گرچند اندازش خرد می نماید، اما هر پارچه آن پر از حیات و تراوت طبیعت است. آب کل به مثل پاره شیشه در زیر شعاع آفتاب می درخشد. تازه، مصفا و آرام. گیاهای کوهی با رنگ‌های گوناگون ساحل را مثل قالین طبیعی آرا دادند. در روزهای آفتابی روی آب همه رنگ‌های اطراف را جمع می‌کند و با این واسطه به یک منظره زیبای زنده تبدیل می‌یابد. این کل در نظر خرد می‌نماید ولی تاثیرگذاری بزرگ دارد. به هر که به آن توقف می‌کند احساس گوارا می‌بخشد. کل خردک. дарозии кул 197 метрро ташкил дода,
паҳноияш ба 102 метр мерасад. чуқурии ниҳоии кӯл 9-6 метр мебошад. масоҳати сатҳи кӯл 0-2 километри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳаҷми оби кӯл ба 0-9 миллион метри мукааб баробар мебошад. кӯл дар баландии 1870 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. марғзор порчае аз ҷаззобии табиат ки дар байни кӯҳҳои сарбаафлок кашида мавқеъ гирифтааст. дар ин ҷо на танҳо наздикӣ ва дӯстии офтоб бо об мушоҳида мешавад, балки ҳамоҳангии табиат бо инсон эҳсос мегардад. маҳз бо тамошои ҳамин гуна манзараҳои ҷолибу диданӣ рӯҳи инсон ором мегирад. зиндагӣ лаззати худро меёбад ва табиат ҳамчун модари мӯъҷизаофар мавқеи бештар пайдо менамояд. кӯли марғузор. дарозии кӯл 2650 метрро ташкил дода, паҳноияш аз 423 то 800 метр мерасад. масоҳати сатҳи кӯл 112 километри мураббаъро ташкил медиҳад. чуқурии ниҳоии кӯл 46-7 метр мебошад. кӯл дар баландии 2139 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ҳаҷми оби кӯл ба 25-3 миллион метри мукааб баробар мебошад. кӯли ҳазорчашма. ҳазорчашмаро метавон ба диле шабоҳат дод ки аз ҳазор раги табиат нерӯ мегирад. дар атрофи он ҳар ҷо чашмае аз қаъри санг берун мешорад. ҳар чашма роҳеро ба сӯи кӯл меёбад ва ҷорӣ мегардад. онҳо аз рахнаҳои кӯл, аз назди дарахтон, аз байни сангпораҳои нимнам намоён мешаванд. гӯё садҳо нерӯҳои кӯҳӣ ба як нуқта равонанд. дар ҳама фасл садои чашмаҳо ва шилдироси дарёчаи шух мисли суруди гӯшнавози табиат шунида мешавад. кӯли ҳазорчашма. дарозии кӯл 2050 метрро ташкил дода, паҳноияш ба 454 метр мерасад. масоҳати сатҳи кӯл 0-193 километри мураббаъро ташкил медиҳад. чуқурии ниҳоии кӯл 45 метр мебошад.
кӯл дар баландии 2400 метр аз сатҳи бар ҷойгир аст. ҳаҷми оби кӯл ба 25.1 миллион метри мукааб баробар мебошад. тамошои ин манзараҳои ҷолиб хушҳолие ба инсон ҳадя мекунад, ки аз қаъри ҷон мешукуфад. мисли вазиши нарме тамоми фикрҳои баду вазнинро бо худ мебарад. танҳо зебоӣ мемонад, нафаси сабуки кӯҳистон ва эҳсоси гуворое, ки аз худи табиат рӯидааст. дарахтони дар рӯи об акс ёфта ва ҳавои софу салқини ҳафткӯл ин мавзеи табиатро ба таҷрибаи нотакрор барои сайёҳон табдил додааст. равиши об аз як кӯл ба кӯли дигар бинандаро мутағаййир мекунад. яъне аз кӯли ҳафтум ба кӯли шашум об тавассути дара ва дохили сангҳо ҷорӣ мешавад. болои он мардум хона андохтаанд. аз зери хонаҳо низ об ҷорӣ мешавад, вале ҳеҷ хатаре манзилҳои истиқоматиро таҳдид намекунад. кӯли шашум обрав надорад ва поёноби он гум мешавад ва ба зери замин ба кӯли панҷум мерезад. хеле ҷолиб аст ва ин раванд то кӯли поёнӣ айнан ҳамин хел идома меёбад. хулас омилҳои зиёде ҳастанд, ки ҳатто сайёҳони хориҷиро ҳам ҷалб кардаву ба ҳайрат андохтааст. мо дирӯз аз тамошои кӯли ҳафтум яъне ҳазорчашма баҳравар шудем. ҳатто шаб онҷо зери хаймаҳо хоб кардем. шабона ҳаво каме сард аст, вале рӯзона сайру гашт намудан воқеан ҷолибиятҳои хос дорад. ин манзара ба мо хеле писанд омад. Hello, Tajikistan. We love you. ман борҳо тавассути фазои иҷтимоӣ дар бораи зебоиҳои Тоҷикистон, хусусан ҳафткӯл маълумот гирифта будам. ин ҷолибият маро ҷониби худ кашид ва инак ҳоло ман дар назди кӯли мижгон ҳастам. аз кӯлҳои дигар низ дидан хоҳам кард. Тоҷикистон воқеан табиати зебо доштааст. аз баландии роҳҳо кӯлҳо ба мисли оинаи табиат ба чашм метобанд ва ҳар боду абре, ки аз болояшон мегузарад, ба онҳо тасвирҳои ҷолибтаре мебахшад. аммо барои ҷалби бештари сайёҳон инфрасохтори солиму муассир бисёр муҳим аст. роҳҳои ҳамвору бехатар, нуқтаҳои нишаст ва истироҳат, марказҳои иттилоотӣ, ҷойҳои махсус барои аксбардорӣ, меҳмонхонаҳои хурди экотуристӣ метавонад ин гӯшаи биҳиштиро боз ҳам ҷолибтар гардонад. имрӯз ҳам шумораи сайёҳоне, ки аз ин гӯшаи зебои диёр дидан мекунанд, зиёд аст. طبق معلومات‌های آماری در 9 ماه سال 2025 زیاده از 1,200,000 سیاحان خارجی به جمهوری ما تشریف آوردند که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سالی گذشته 33.9% زیاد می باشد و چون طوری که معلوم است تعداد زیادی سیاحانی که به جمهوری ما تشریف می آورند، البته این جلبی آنها بیشتری آنها به منطقه های طبیعی نوتکراری و زیبایی های نوتکراری جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. یکی از چنین منطقه های این موضع هفتکول به حساب می رود که این نه تنها یک موضع سیاحی، همچون یک منظره نوتکرار و کل‌های جالب در خود دارد که تعدادی از سیاحان خارجی که به تاجیکستان وارد گردیدند محض
به همین منطقه تشریف میبرند. инфрасохтор бояд бо диққату бо эҳтиром ба табиат бунёд шавад, то ҳам муҳити зист ҳифз гардад, ҳам сайёҳон истироҳати хубу хотирмон дошта бошанд. дар ин роҳ нақши кумитаи ҳифзи муҳити зист низ калидӣ арзёбӣ мешавад. он ҳамчун нигаҳбони асосии табиати нодири ин минтақа назорат бояд кунад ки ҳама нақшагириҳо ба манфиати табиат сурат гиранд. онҳо метавонанд санҷишҳои даврӣ гузаронанд, то тозагии атрофи кӯлҳо назорат карда шавад ва партоврезиҳои худсарона пешгирӣ гардад. дарки ин масъулият боис мешавад ки ҳафткӯл ҳамеша зебо, тоза ва пуршукӯҳ боқӣ монад. кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз нестшавии намуди набототу ҳайвоноти мавзеъи ҳафткӯл назорати доимӣ мебарад ва чорабиниҳое ки дар мавзеъи ҳафткӯл ҳамасола мегзаронад, ҳадаф аз он аст ки доимо соҳил ва дохили кӯлҳо тозаву озода нигоҳ дошта шаванд. дар мавзеъи ҳафткӯл сайёҳони хориҷӣ зиёданд. аз ҷониби мақомоти ҳифзи муҳити зист аломатҳои огоҳкунанда албатта насб карда шудааст ва ҳамарӯза дар он ҷо назорати давлатӣ бурда мешавад. ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштан ва дар ҷойҳои расмӣ ҷойгиронии партовҳо, ифлос накардани манбаъҳои обӣ, корои фаҳмондадигӣ гузаронида шуда. ҳадаф аз гузарондани аксиҳо ҳам ин аст ки мавзеъи кӯлро аз ифлосшавӣ эмин нигоҳ доранд. солҳои пешин аз тарафи соҳибкорон дар ҳамин кӯлҳо барои парвариши моҳӣ намуди малинка тухмиҳо парвишта ва нигоҳубин намуда истодаанд ки дар ин рӯз шумораи ин моҳиҳо зиёд шуда ба дигар кӯлҳо гузашта истодааст. аз сабаби сард будани боду ҳавои ин минтақа фасли зимистон болои кӯлҳо ях мебандад ва дар охирҳои моҳи баҳор ва тобистон вақте ки яхҳо об мешавад, моҳиҳо дида мешавад дар ин кӯлҳо. тамошои ин мавзеи диданибоб ба мо як ҳақиқатро нишон медиҳад ки табиат ҳамеша барои дилҳои бедор нозукӣ ва шукӯҳи нав мебахшад. аз шинои ороми моҳӣ дар обҳои мусаффо то ҷастухези мурғобиҳои мавсимӣ дар болои об, аз сабзиши рустаниҳои шифобахш то сукуте ки гӯё оламро ба таҳаммул даъват мекунад. ҳар ҷузъиёти он ба инсон эҳсос медиҳад. эҳсоси дилгармӣ ба зиндагӣ ва муҳаббат ба табиат. дар кӯли мижгон дӯстон сиррест лик аз мо ниҳон. обаш зулолу нуқрафон рахшон чу тиғи бенаём. хуршед чун аз фарқи кӯҳ бар сӯи ӯ созад назар. рангин қабои хешуро он лаҳза месозад ба бар. рангаш бинавшу сурху зард, ҳам нуқрагуну лоҷвард. бишкуфта бодом дар камар, болиду кард поён назар. аксаш бидед дар оби кӯл, сеҳраш намуда ҷодугар. санге агар андохтӣ, худро таҳайюр сохтӣ, то қаър чун таҳ меравад, аз гавҳараш нашнохтӣ. ӯ чун нигини дилбарӣ, кӯҳҳош чун ангуштарӣ, бигирифта ӯро чамбарӣ, шуд шӯҳраи баҳру барӣ. ҳафт кӯл э ҳафт нозанин, ҳафт муъҷиз асти дар замин. як бор агар кас дидатон, аз ҳаҷратон шуд дилҳазин. ҳафткӯл маконе нест ки танҳо дидаҳоро мафтун кунад. он дили инсонро бедор, рӯҳро сабук ва зеҳнро ором месозад.
ин ҷо ҳар боди нарм паёми табиат, ҳар қатраи об оинаи ҳастӣ ва ҳар саҳна даъватест ба эҳтиром, худогоҳӣ ва ҳифзи зебоии табиат. ҳамин аст сирри ҳақиқии ҳафткӯл, маконе ки дар он табиат ва инсон ба ҳам наздик мешаванд ва дар дили ҳар бинанда порае аз оромии абадии ин водӣ нақш мебандад.